Dengar kisah khabarana cana masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ni bak si ura Nabi Ja'ma'en dengan angin sajana serta. Masa retro ni bak sabah tempat bermusyawarah genek boh raja. Nabi dia tanya bak mandum cicen tahasare katem lon boh ke raja. Nabi dia tanya bak mandum cicen tahasare katem lon boh ke raja. Siotku jampuk tuanku ampun nyempat si gamlo tabu ke raja. Sebab si gamlun rupa cedak tatak lagi ngen hebat ngebule mata. Mata je bulan babah kue lempah tak sampai si gam ke raja. Nabi Sulaiman masanya tersuhen kem dum cicem lain surat membura. Magi seot burung ke tok mu anjit jampuk balun ke raja. Sebab baklun nyole tapi ya salun peh janang perang oh malam jula. Lenyan je seot tak beragam hana mesosok lagi ke raja. Sedangkan dilon ku biar bersohana si buruk lagi ke raja. Dicicim pala jika brok lambung dicicim burung surat membura. Berujuk balik surat di samping cicim pereleng di sama-sama. Lempat male di apa jampuk duduk mesepok meblek-blek mata. Male je tak dengan rakan hana meoban cukup tak gurau. Cuma didame oleh kedidi si raja wali tamu ke raja. Kling putih ule jede ke polisi si merah pati jede ke wedangan cicim pala subang jede geci gampung cicim merah rum guru sikula. Dicicim tulo jet ke penerangan cicim rajangan boh ke panglima. Dicicim bru-bru boh ke mak bidan sebab digoknyan gekuat-kuat. Dengar kisah khabarana cana masa kerajaan Nabi mulia. Masa kerajaan Nabi Sulaiman yang amat hukuman bersigam dunia. Ni bak si uron Nabi Ja'ma'en kan dengan angin sajan serta. Kan Nabi neduk atas kurusi angin bapot leban si klep mata. Allahu Allah, Allahu Rahman, Nabi Sulaiman yang kaya raya.